إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Mga pagariyami, mga bangsami sa iku Islam, giaiso oras itano di ka pamagusaya makapantag sa iku sambayang. Kagi ayad na kabayatano nagyang kuto maswatano so sambayang sa tarotop. Paman na maswatano agyang kuto sambayang ko kini suguon rakatanoron Muhammad Nabi tanu sallallahu alaihi wasallam. Ayaw to tanu si iko di tanu di mapamagusay si iko miaypos imanto na ya ke kisumpat tanu nagyang kuto al isti'adatu wal basmala. Gyang kuto kabati atanu si iko a'udzu billahi agugyang kuto bismillahirrahmanirrahim si iko sambayang. Auto ay mana niyan na pagusayin tanwanan. Pagusayin tanwanan sa gyang kuto kapbeti atanuron si iko sambayang. Oy. Padiyan panagyang kuto anto na imang dikateru sa gyang kuto a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Na talwanan ako saytano udi gyang kuto maptero tano gyang kuto kealoy tano gyang kuto adem bes gyang kuto okit odina susuna na gyang kuto a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ikadua aku saytano na gyang kuto anta iguna anto na kekwaw tao sa gyang kuto kapbetian yan sa gyang kuto a'udzu billahi minasyaitanir rajim sa gyang kuto kapbetian sa Quran. Padaro na gyang kuto anto na kukumanian anto na kukuman na gyang kuto al isti'ada si ko kadakalan o di nasabeed si ko mga fukaha na padaro na gyang kuto anto na maana niyan anto na maana gyang kuto al isti'ada. Kusay tano panagyang kuto ino mga day o di na gyang kuto bismillahirrahmanirrahim anto na okit akambeti atanoron anto na okit akambeti atanoron ba gyang kuto misusulan anta akamatanog nagi kailangan pada kapukusan tano sa gyang kai kagi guni na may say sa tano saya ka ayad na kabatia o mga imam sa gyang kuto bismillah na gyang kuto misusulan anto na ikorik sa gyang kaya kisusulan niyan anta aka gyang kuto mapayag igira matanog subatia o imam. Aya kapusan na mapamagusay tano na gyang kuto ino mga day bismillah maapad sa gyang kuto Fatiha anta akadirun maapad ugaid na igira inilaing ka agyang kuto ayat kadakal agyang kuto ayat o Fatiha na ayat tataguan number 1 na agyang kuto bismillahirrahmanirrahim insyaallah na nakusay tanwanan sa agyang kai makampatauras panganing kusay ko Allah subhanahu wa ta'ala maraya gagyang kuto kasabutatan sa gyang kaiya tano. Sa ikudatan ron ka puni na danakan skan wassalaman sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Tiga na thumma yasta'idu an yaqul a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kau tu. Sikum yaipus na miyaw saitan wag yang kutu al-istiftah. Yang kutu kapelka itanu si iku sambayang. Miya kuatan paganairo nagyang kutu Allahumma gyang kutu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya taman sa gyang kutu kapusanian. Aku gyang kutu kalalayaman apmbeti antanu si iku sambayang. Andin ni kapasada tanuruu nagyang kutu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Anagi kalalayaman tanu. Klase udi nagyang kutu susunan nagyang kutu al-isti'adah. Kepakai penagiang kutu kabati anian sagiang kutu a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Kau tu gi kepakaiai agiang kaya lagi dai adika disembayang na agiang kutu ayam betian kan agiang kutu a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Kepakai pena ayat kita kabati engkau nagyang kutu a'udzu bis-sami'il 'alimi minasy rajim. Kau tu a'udzu bis-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim. So gitu itelo kapembeti kita kapembeti sagiang kutu al-isti'adah. Tu kalalayaman tanu agiang kutu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Na ikadua nagyang kutu a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Na ikatlo nagyang kutu a'udzu bis-sami'i al-'alimi minasyaitanir rajim. Mapaganatanuanan. Kailangan na mapaganatanuanan kagyang kutu para madakal katawan tanu udi nagyang kutu kuyag tanu agyang kutu mangan deuan deuan wagamatan wagama Islam adna dalilian owai gyang kutu al-isti'adha gyang kutu kapembeti atanu si iku a'udzu billahi minasyaitanir rajim si iku sambayang aya mana-mana al-isti'adha na gyang kutu kalindung pelindung ka si iku Allah upama ku a'udzu billahi minasyaitanir rajim na pelindung aku si iku Allah subhanahu wa ta'ala puun si iku syaitan puun si iku syaitan udi na pun sa gyang kutu agalebu ko syaitan ar-rajim gyang kutu riyadium so syaitan na riyadium insyaallah na naku syaitan wa gyang kanan pamanian na maana o a'udzu billahi minasyaitanir rajim gyang kutu sutaw udi nagyang kutu sukabati utaw sagyang kutu al-isti'adha nalil qira'ah na para sagyang kutu kabati aka gi kailangan na tenudan tanuron gyang kutu bus kabati angkau na para sagyang kutu kapegpuun ka matiya kagi ande ni kapan kap masuk bismillah na beti an kap masuk Fatihah kau tu kutu akan beti engkau na para sagyang kutu akan beti akaden kapegpuun kaden matia walai satalis salana kenaba aya kambeti angkaron nagyang kutu kagi sembayang ka kau tu bidau tu agyang kutu aya kambeti engkau na para sagyang kutu kapegpuun ka matia agugyang kutu beti engkau na kagi sembayang ka owai kagi sembayang ka kagi sumanga ulama na inusairan upama tigi nagyang kutu al-isti'adha na para sa iku sambayang na pembeloy agyang kutu kapembeti angkaun na makatutundog sa agyang kutu takbiratul ihram kau tu paman yan na upama katigiran ko so isti'adha na para sa iku sambayang ay man na pelindung ka sa iku Allah sabab sa agyang kutu ay pampuun ko syaitan sabab sa agyang kutu kapsembayang ka na ayada patatigo mga ulama na makatutundog sa agyang kutu katakbir ka sa takbiratul ihram di nagyang kutu adang ka pa nakapakatakbir o di nagyang kutu adang ka kapakatakbir na kagigyang kutu soal isti'adha na para si iko kapembeti ka sa Quran gitu ni pamana maana
pagpuungkan din mati sa Quran kagi ayat dalil nagyang kutu akatru Allah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Sini matatagu sa suratu An-Nahl ayat ikasiyaw pulu agwalu. Bitru Allah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Hey Muhammad na igira abiyati akaso Quran. Kau tu. Saya yang kau tak kira Allah abiyati akaso Quran, udi nambeti anakaso Quran, na melagid o si ika matatagu si iku sambayang, anta aka kenaba ka di sembayang, na tigu Allah fasta'iz billah na lindung ka si iku Allah puun si iku syaitan, puun sa yang kau tu agalebuk o syaitan ar-rajim ar-yadiyum. So syaitan na aya isa sifatnya nagyang koto radium skania nagyang koto radium skania dunia pihak radium skania wallahu subhanahu wa ta'ala. Bil isti'adzati minasyaitanir rajim 'inda tilawatil Qur'an. Yang koto ayat na ini sugukun wallahu subhanahu wa ta'ala yang koto kalindung tanu amang atau si puun si iku syaitan sa giyang kuto akap mbetiatan sa Quran. Igira mbetiatan sa Quran melagid o si iku sambayang anta aka kenapa di sembayang mbetiatan sa Quran na kailangan si iku tawag yang kuto kabetian yan sa giyang kuto a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kauto. Gitu dalil so kapembeti si iko a'udzu billahi minasyaitanir rajim na para sagiang koto kapegpu na kamatia sambayang. Kenapa para si iko sambayang? So maliwan naguto. Antuna ikekuatan waguna sagiang koto kapembeti atanuron. Antuna ikekuatan nuron aguna. Tigana liyakuna syaitanu ba'idan an qalbil mar'i. Yang kutua andid ni kabati au no tau na aya gunanian aya kekuanian na guna na ke pekawatan sekalian sagi yang kutua poso o tau pekawatan syaitan pekawatan lagi yang kutua mga budiukian yang kutua mga pangiupian agi syaitan na isa na galebekian lagi yang kutua kapangatungtung agu yang kutua kapangiup udi nagi yang kutua katau yang kutua ikadua biatiatano na gitu so emananya na pelindung ka ko syaitan sa gyang ko to adinian di piop gyang ko to adinian di pamanian na anto na ini kapang tungtung agu gyang ko to kataunian so kailangan na memorize yuto pamana angka makaiwas sa gyang ko to agalbu ko syaitan na marata gyang ko to ikadu biati ang kagia Sami'il alimi minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Gyang to min hamazihi nagyuto so kapangtung-tungo syaitan. Ayad na isa agalbekian na napsungku manusia na pagtung kaniyan sa gyang koto pekawatan ng kaniyan sa gyang koto marata audi na gyang koto mapi agalbek aya piki penggalbek yan ka na gyang koto marata. Wa nafthihi na gyang koto sudinya di kapangiyop-yop. Pamana pagyup pangkaniyan sa gyang koto bukulang kang gelebek sa gyang koto amapia wa nafsihi nagyuto so kataunian lagi dua man niya na salamang kiro so setan pamanian na teguunian na salamang kiro niya tao kapara ayakap kile niyan sa gyang koto amapia na gyang koto ketaguan sa bukal na gyang koto amarata na ayaka kegedamaon o manusia na gyang koto mapia gyang koto mapia gitu sabab igira so tau na danian to batia na malebu dagyang koto kap ke kuaon o syaitan kap ke sugo no syaitan sa gyang koto aga lebek mga rarata gyang koto ayaguna kekuatan nuron na igira biatiatan wa gyang koto a'udzu billahi minasyaitanir rajim na kebalu isu syaitan pekawatan sa gyang koto mga pusutano kewats kanian sa gyang koto mga pusutano na gyang koto ba pembeti Quran beti antano sa Quran na naketagur ketano wa gyang koto aditano di kapamimikirana wa tafahumu ma'ani agu gyang koto akap kesabutatano sa iku mga ma'ana o Quran wal intifa'u bihi
agugyang kuto akap kekawaitan ron saguna. Kagi mataan ati mga ulama mawatan ang bida nagyang kuto atawa pembetian yan sa Quran aso puso iyan na makamamasa. Bida magugirap pembetian ka sa Quran aso puso ka na nagyang kuto makamamasa. Kuto ka pembetian ka agugyang kuto ataw pembetian sa Quran agyang kuto puso iyan na matatembeng. Naman igira matatembeng puso ka sa agyang kuto ka pembetian ka sa Quran lagi ba dad na kekawang kau nakipantag dad na kekawang kau naguna di ka mapemimikiran agyang kuto maananian di ka mapendapat agyang kuto mapapadalam sa Quran. Ketian agyang kai mga modul tano di agyang kai mga ngaritano sabab sa agyang kuto milalang agetano sa Quran ugay na sa puso tano na maawat sa no na gitu mambu sabab ada kekuatan ron aguna. Gitu sabab ada kekuatan ron aguna. Ugai na igira biatiatano sa Quran pamanian paantano sa mga pusutano nagyang koto sisira katano wagyang koto kalak kegedam tanuman kegedam tan wagyang koto paratiatano wagyang koto kapakala wagyang koto sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na yamiyatiro ira na igidatigin na biyati ka sa Quran aso puso ka na giyang kuto makamamasa na giyang kuto ketaguro ka giyang kuto ading ka di kapanganala sa iko mga maananian agu giyang kuto ading ka di kang guna sa iko Quran kanabang kau tu kegedam manian magagedam igira metya ka sa Quran na matatembeng giyang kuto puso ka. Nah, so mga ulama na ayak ateruira na tigyan na wajarri betajid na natap ayamananian na kegedam makagyang kuto ang bidaan yan. Kegedam makagyang kuto ang bidaan yan. Iman to na insyaallah na kaya to kawan tano ayabes kailangan na igirap metya tano sa Quran nagyang kuto ba di tano di mapamimikiran nagyang kuto ang maananian. Gyang kuto mapapadalam sa iko Quran agu gyang kuto pamanian na gyang kuto at tadabbur ang tadabbur agu sa mga suposotano na nagyang kuto ba kanaba matatembeng ka makamamasa sa gyang kuto kapbeti atano sa iko Quran gyang kuto makamamasa sa gyang kuto kapbeti atano sa iko Quran anto na ikukuman nagyang kuto al-isti'adha yan na bal qala ba'dul ulama bi ujubil isti'adah na susabeud kenapa langon mga ulama susabeud kiran sabeud si ko mga ulama tano balasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto pamanian na panagunta maniran sa giyang pamanian na dira rakatano di kapang dewa udi na sampai rakatano o ilmu sa giyang kaya masatano balasan wallahu su mga ulama na susaba dekiran na ayakatero iran nabi ujubil isti'adzatu billahi minasyaitanir rajim na wajib kun paliugat obligado yuti tindegiran ge kota susaba kabati aunu tau sagyang koto pamanian na igira ang betia sa Quran gira ang betia sa Quran na maapetsaya susambayang gira ang betia ka sa Quran pagpuungka din sa giyang kuto sambayang ka na upama ko gitindegan ka agyang ka ayakatero o sabeut si ko mga ulama na wajib ka obligado ka giyang kuto ka beti ang ka billah sa giyang kuto ka beti ka sa Quran sa giyang kuto dalil amya betiatan wa tigu Allah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim igira beti anaka sa Quran fasta'id billah na lindung ka sa iku Allah puun sa iku galbak o syaitan na rajim agyang kuto so syaitan na riyadiyum o riyadiyum so syaitan na nagyuti ko kumanian gyuti ko kumanian so mga ulama adna mitindegun sa sunnah adna mitindegun na sunnah kanaba wajib na ayap man so sabed si ko mga ulama tano na aya tindegira nagyang kuto paliugat obligado igira pagpuun tano matiya sa Quran ayap man sa intano nagyang kuto anto na ay maananian anto na ay nagyang kuto kagiraw tano a'udzu billahi syaitanir rajim
Ayako na maana gyan ko ta'udhu billah na ay altaji'u wa'tasimu bihi. Gyan ko to pagapasako, altaji'u. Pagapasako, pelindung ako, penariga ko, wa'tasimu bihi. Kagi suwallahu subhanahu wa ta'ala na huwal maladhu wa huwal ma'ad. Gyan ko ayako naman na gyan ko to maladhu wa agusu ma'ad. Na kagi suwallahu subhanahu wa ta'ala na skanya ni penarigan, skanya ni pagagawan, agus wallahu subhanahu wa ta'ala tunain na pagapasan o mga tao. Gito. Ay mana niya na sukun suwallah na skanya ni sirigan tanu mga oripanian, skanya ni pagagawan tanu si ikulangwan taman tanu, skanya ni pagapasan tanu. Agus wallahu subhanahu wa ta'ala na skanya ni pakalida sarakatan upun sa giyang kutu agalabak o mga syaitan agus kanya ni pekawatan tanu sa giyang kutu mga rarata agalabak o syaitan. So gitu, kailangan na kebatian tanu to di na giyang kutu pekalindung tanu si ko syaitan ar-rajim. Giyang kutub mana ayamaan na giyang kutu syaitan. Anto na ipakamumuradan sa giyang kutu syaitan. Anto na ipakamumuradan sa giyang kutu syaitan. Na giyanan mi'alu sana syaitan. Na giyanan natigyan so syaitan al-awwalu alladhi umira bisujud li Adam falam yasjud. Maapit so syaitan. Giyanan so pakapuon o syaitan. Askan yan so sigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sujudan yang suamatan wa Adam nadaskan yang sujud. Daskan yang sujud na maapad dyan. Na anda ni kabati ang kaun nagyang ko to miya kalindung ka sa ikaw Allah miya kapag sa giyang ko to syaitan pamanyan na marata ungar. Ko to ba anto na apan ni ka pamanapit temanan amarata asigu Allah apitro yano na sujud ka ko Adam nadaskan yang sujud. Na zurriyatahu gyan ko to ang bawataan yan. Andun naman buha pa man na miya bubuds ka niyan. Andun na mga wata gyan ko to syaitan. Gito so paman yan na pakapuuniran. Gyan ko to so pakapuuniran. Paman yan na maratay ungar kada niyan gulalan na gyan ko to suguan nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Na gito man bu ipun naman na maranian. Giman ni kailangan na mapumimikiran tanoron. Kasabab sa gyan ko to kiara rangitiron wallah. Kiara rangitiron wallah. Pia kawatan, pia mugos kanyan wallah. Si iku surga yan, si iku limu yan. Na ayaman bu ay nibagay niyan si iku wallah kapasadan. Na sadin sa kagagan yan sa gyan kai ang bawataan o Adam. Na napakapangalabakan yan din sa marata. Na gito kailangan napkabat yan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Antanoron makawatan sa giyang ko to agal bagyan. Puro mananakang buwag yang ko to ginan so syaitan pamanyan naginan so pakapuno syaitan naginan so sigu Allah sumujud si ko Adam ada sujud nago maapadero panagiyang ko to sumbawataan yan. Naman niyan na makapupon sa giyang ko to syatana giyang ko to syaitan na piyaka sa mga ulama tigyan na siya nan kinwa sa giyang koto katero asyatana ayako na maanan yan na bauda giyang koto ay manan yan na miyakawatan giyang koto miyakawatan andad ni pamana kanagatan ko syaitan na ginan so piyakawatan miyakawatan sa giyang koto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala ginan so syaitan kiararangitan wallahu subhanahu wa ta'ala fa inna allaha la'anahu kagimata na so Allah na pimurkaan yan na giyang koto syaitan ay tigyan ay tarad ba'da wan rahmatihi gyan ko to ba piyakawatan niyan sa kaniyan agu piyamugaw niyan sa kaniyan sa gyan ko to alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua mana niyan na aw min syata gyan ko to syata gyan ko to miyaw na syatana gyan kaya ikadua mana niyan na gyan ko to syata ayako na maanan niyan na ida ghadiba na gyan ko to marangit gyan ko to mapasangi kang geni mapasangi ka pagulop giyang ko to ay manan yan na miyagang nakap kerarangitiron. Ino to kagi aya isa at tabiatian ini beturuno to kagi isa at tabiatu syaitan wa marangit ago giyang ko to magaan giyang ko to kapagulupiron. Gitu sabab kagi ko sugus kanian wallah sujudan yan su Adam na dan yan tarima dan yan tarima sa ginawa niya da sujud na gitu mambu
ay pamanyan na ini beturu nagiang ko to ama pasangi kang geni takabur skania sagiang ko to sugu anun wallah badraddahu faura nagiang ko to kian ganian na de pamimikiran na inranian nagiang ko to sugu anun wallah nian des kanian dan yang tarima udina dan yang gulala nagiang ko to sugu anun wallah. Nah gitu man isaba pasaktan membuat mga manusia na penama-nama ranian editan manggelebak agi ang koto mga suguan rakatan wallah lagi du sambayang udi nagi ang koto mga kagi ang koto ba ayad na kabayaian na nagi ang koto sumanga tao na sinian maagak sinian matimu-timu sa agi ang koto apoy si kunara ka jahannam wal iyadu billah elidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah tiga nawa angkara sujud na inungkir yan nagyang koto ka sujud na si iku Adam. Aya Peter yan na tiga na asjudu liman khalaqta tina. Gyang koto bayamanan yan na sujud ako tigin sa gyang koto aya okay takiad na kau na inad na ka sa gyang koto lupa. Naman nagyang koto paman yan na daniyan na pamimikiran na aya sumyugu na swallah. Oy inuman kailangan na sa katano na pumimikiran tano mga oripan wallah. Pamana antab sari sumyu guru katano sagi yang kaya sambayang. Oy. Antab sari sumyu guru katano sagi yang kaya 5 rukunu Islam. Ya sumyu na matag manusia akapakaya ditano paratian. Ayad sumyu na swallahu subhanahu wa ta'ala. Oy. Ayad na sumyu na swallah. Askanya swallah pegeperang kanian. Pembegangan yang sama la alimu sekanian suwallahu subhanahu wa ta'ala riniski yang kanian samuriatau bigang kanian sama piatrak bigang kanian saya mana walay na ayar ka sumyugu sagiang kotua sambayang na kailangan nagiang kotua di tanu di kapakan adi tanu di manggelebek agiang kaya mga suguan yang siara ketanu kenapa alang-alang ayaman anian na sumyugu ro ketanu ro nakaskanyan din suwallahu subhanahu wa ta'ala amia din siara ketanu mga manu Mia din si ikulang wantaman. Oy no gitu kailangan obligado kagiyang koto mga suguan rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala. Dita no makasaya sa giyang kaya so setan pamana dita no masipat agiyang koto sifat o setan giyang koto suguan no wallah na danian tarima danian mana upun gitu masipat tano na ayatano kunutan na susaitan sa giyang kaya kabayaian na di tanu makasul si iku surga. Oy. Na pamakot tanu mga pagariya. Tubat tanu si iku Allah na mamakot tanu. Oy. Mamakot tanu na giyang kutuba igira aya penggelebekan na para si iku agama na di tanu bukulan. Di tanu makagedam sa bukul. Sambayang o di na tunaasan kamapian tanu mga manusia, kamapian tanu manariya mga manusia, kamakaumatan sa alungan na mauri, nagyutoy pagitungan amal tanu, agyutoy kesabapan sa kapakasultanu si ikusga. Oy. Matanda ng mga pagariya, agyang kaiya, pamanyan na milang mga oras tanu, data noron makanggelebag sa mapia, data noron makapamanyan na makapamakot magamal na mipsinditanu sa alungan na mauri. Kagigyan kaya dunia na aya sabab akiad tano sina pegamal tano penggelebag tano pegamal tano na upo na di makawa di tano sendita do sa alungan na mauri. Oy. Giyang kaya pamana mga segundo, minutos, oras isagawi isagiyang kaya dunia na miya kalalay argar katano mga mu'min. Naman nagyang ko tuwa kaya sabutaw no mga salafos saleh. Oy. Sa kataukiran na igira pamana ketul kakiran na pengurau ka. Oy, penggurau ka. Na isa no mga pediya natin eno ka pagagurau ka. Na tigya na sabab sa giyang kuto ada ka na mituma na giyang kuto kabenarakan wa Allah. O di na ada ka na manggelebag ka giyang kuto kamapi anakan tiya sa Quran. Gitu suka batiya sa Quran. Naman naging kuto ay mananian na pamanakasa sabutayran sa giyang kuto kapakaumayran sa alungan amauri. Kapakaumayran sa alungan amauri. Sasabutan nila na umandani segundo. Sisang kaya dunia. Kagi pamanin anda di kapataitan mga pagarian na ditanu si pagkakasoy. Gitu kaya tiro ay ranon amalay arga sa oras segundo. Isa ka oras o di na pera ka oras na malay arga si kumumin. Alhamdulillah kapaman apan na ketembeng tano na adna kedentan wa kapaganad way adna ka kedentan wa kapaganad gitu ba mga pagariya kailangan sir tano na ditano di makapamakot.
na si tanop man to transfer sa giyang koto kapbeti atano sa giyang koto bismillahirrahmanirrahim. Tiga na thumma yubasmilu sirran wa laysat min al-Fatiha. Oriyan ya tiga na beti antano so bismillahirrahmanirrahim mati asagiang kutu a'udzubillahi minasyaitanir rajim na itunduk kaun den mati agiang kutu bismillahirrahmanirrahim serran kau tu ayaman nian ayakum na ukitian na giang kutu masulan giang kutu misusulan kenapa pakatatanugun kenapa pakatatanugun tigena ayyubasmilu sirran yani idza karian kata apa kata na iyan tigena isulan na kaagiyang kutu akabati ang kasi ku bismillahirrahmanirrahim amay kaagiyang kutu semboyangan ka na mata kaagiyang kutu akabati aon kata ya na ayabus korek ayabus korek yang kutu akabati aon na misusulan gira su imam tano na beti antano su bismillah sa misusulan giyang kutu misusulan igira ayamanan niyan na so sambo yang tanu itindig tanu sambo yang nama tanu sukabatiaun lagi do subuh lagi maghrib agogiang kutua Aisyah agiang kutua dudu karakaaton napakatatanugun tanu agiang kutua batia giang kutua batia na si itano pagpuun makatanug aya pakatanugan tano nagiang kutua kan batia tanu si ko Fatihah agiang kutua alhamdulillahi rabbil alamin. Tiga na amay ka susambuyang nami susulan na sigura dudu tu akisulan lagi do luhur agusto asar away amay ka tigin amma idza kanati salatu sirriya fa innahu sawfa yusarru bil basmalah away kagiya pamanagiyang uta sambuyang na ayad na sifatian o kitiyan nagiyang uta misusulan na mambu agiyang kuto ayamananian na bismillah tiga na yani sirran yani mumin kautu paman yan na isunan tano di tanu payag nagyang koto di tanu pekat tanugan gitu besi mas mapianda ipmana tanoron nagyang koto yang koto kapbeti tanoron kadita no pikineg si eko mga maamum upama ko kay imam na kanabang kaun pikineg agyang koto katero ang kaudin nakambeti ang kasagyang koto bismillahirrahmanirrahim wa in kana yajharu bil qira apya panatigyan tanog agyang koto kambeti aka kagi ayap sembayangan kana koto subuh maghrib udin agyang koto Aisyah. Agi mga pagariya agi ang kana na usayansan gyang kuto kapakatanugaw na gyang kuto pamanyan na okita kapmetiaw na misusulan na ayamataan na khilaf san sa mga ulama. Ando naman bu mga ulama ayat na dia kapakatanugon. Dia kaya tigirang kapakatanugon. Ado naman bu liliran. Sa katano na adna dalil tano isusulan na gyang kuto kambetiaon agu ada naman buad daliliran gitu itigidan na khilaf ayaman niya na madudua so tindig sa mga ulama madudua agyang kuto tindig sa mga ulama ugay na gyang kuto mga tao ayat tindigidan na pakatanugan na adna daliliran adman buad daliliran agyang kuto sa iniran ugay na si Syekh Al-Utsaimin gyang kaya kitab pugusaran tano na aya kabasanian na tigena wa dhalika li anna akthar al ahadith al waridati anin nabi tadullu ala kana yaqra'uha sirran ayat tigen akadaklan ayat tigen amadakal ibilangan na hadith mi'aloy asunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pembetian yan nagyang koto misusulan upama ko aya mi'aloy hadith na 10 ditano ya katawan no pire kadakalian na pamana ibarat buaya upama ko 10 hadis agyang nagyang kaya kapbetiaw nabi si ku basmala sa pamanian na masulan na gumatanog na aya siya tigin madakal sa gyang koto misusul nagyang koto kambetian yanon naguaya Petro Syekh Al-Utsaimin at na balqi kadqil pamana aya mambu arkianon na tigin na aya katro usabul si ku mga ulama inna kulla haditha dhukira fihi al-jahru bil masalati fahuwa dha'if langwa natigiyana hadith tanu dini langwa natigiyana hadith akatiro Syekh Al-Utsaimin langwa natigiyan hadith mi'alo pekatanuga si ku bismillah
nana fahuwa da'if nagyang ko to malubay hadith. Oway, malubay ko na hadith. Na sita dun mga pagariya tindegi ayat tindegan tanu nagyang ko to mabeger agu pamanyan na madakal nagyang ko to dalil Nabi Tanwa Muhammad. Uway. Para makaliutan o sa giyang ko to paman na di ka pa kasupa-supak o mga tao na ayad na kuan tano na giyang ko to galabak o di na giyang ko to sunnah Nabi Tanwa Muhammad giyang ko to igira apmeti aniyan su bismillah na giyang ko to masulan. Insyaallah na nakiya sabutan tano giyang kanan akiyaw saya tanuron. Uway. Giyang kanan akiyaw saya tanuron na panganin tano si ko Allah akiya sabutan tano. Aya malalam inu mga degeng ko tuwa bismillah na maapad si ko Fatiha anta aka dirun maapad anta aka ayatanan makasisibay anta aka ayat makasisibay na nagyang ko to ba madakal panamyo saya si ko mga pagaritan wa mga ulama way panaguntaman na nano mga ulama kami mga pagariya na panaguntaman na miyai kap kesabutiron o madakal kadakalan si ko mga tao way Nagyang ko to ba adun namyo sa ko mga ulamatan o adun mambu amitindig na pedun pedun sa gyang ko to Fatiha kagi igira mambu inilayta ko to Quran gyang ata pelekat na kanagyang ka iya Fatiha na naustud na aya matatanggu sa pamanian na paganay numero number 1 nagyang ko to bismillah Anto na abisi korek maapedun anta aka ayatanan makasisibay anta aka ayatanan makasisibay Fatiha ka ayabu peterun na Fatiha nagyang ko to ipun sa gyang ko to alhamdulillahi rabbil alamin na taman sa gyang ko to waladdallin gyang ko to kiyaw sayawn o mga ulamatan uway mga ulamatan tigyan na qauluhu walaysat minal Fatiha kauto so kung su bismillah na kanaba maapad si iko Fatiha kagi ayabu apmetuan sa Fatiha nagyang ko to alhamdulillahi rabbil alamin gitu ipmetuan sa Fatiha agyang ko to alhamdulillahi rabbil alamin tigyan na kanaba tigyan maapad sa gyang ko to Fatiha su bismillah bal hiya ayatun mustaqilla na ayatanan satimana na ayat agyang ko to bismillahirrahmanirrahim mustaqilla misisibay kauto misisibay bisanan oway tigyan na yuftatahu biya kulla surati minal Qur'an agina na tigyan iplaka si ikulangwan o sura matatago sa Qur'an aya kada kalian nagyang ko to magatos agu sapulu agupat ginang bisema na niya na iplakaon naman uman ni pamanian na uman surah sa Quran na matatago nagyang ko to bismillah ugay na kanaba na namberi naman ilayani wagyang ko to uman ni surah na matatago unsu bismillahirrahmanirrahim ugay na da namberian pagusay tanu bu inwanan ketagu sa number sa gyang ko to Fatiha way kusay tanu bu inwanan ketagu sa number 1 sa gyang ko to Fatiha ugay na uman ni surah na matatago nagyang kana na Fatiha pamanailayan niyo sa Quran na matatago nagyang prilay ako niyo matatago nagyang to bismillah ugay na da number yan ayabu katatago iron sa number na si ko Fatiha matatago nagyang ko to number 1 okay tigyan na suratin minal Quran na sukun su bismillah su basmala na iplakaanan sa eko sa Quran inon taagyang ko to sura isa-isa diun matatago agyang ko to so suratu baraa isa kalalayaman tanoro nagyang ko to so suratu tauba lakatan man nagyang kana na suratu tauba agyang kanan bismillah agyang ko to bismillahirrahmanirrahim nagina ni ijtihad panaguntaman o mga sahaba radhiyallahu anhum balasan siran wallah paman yan nakagisiran ito minimo sa giyang kanan na Quran panaguntaman o sahaba mga sahaba radhiyallahu anhum lagi do Abu Bakar as-Siddiq so Umar ibn al-Khattab agu so Uthman radhiyallahu anhum sira na telo na sira ni mananian na kiyas
depan kiatimu agian kanan Quran. Agus sumanga sabu dikira na lagi du Zaidu bin Thabit askan yani tuminimu on sa agian ko to mananian na nakiabalu niyan mushaf agian ko to na panagunta manirano to subaraa giang ko ta surat Taubah na dairan tagu isa na giang ko ta tigiran pamana dairan no katagui itu ni mararani sa korek. Gitu ni mararani. Pamana perhatian tanu dinanan atarotop kagi siran na mga sahaba radhiyallahu anhum ayamanan yan na suwallah na pitero inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mata nas kami atigu Allah na ini turun nami su Quran na sisiap nami. Giang kanan na Quran na masisiap. Nagiang ko tuba kaya panagunta manurun mga sahaba ada pamana so pagletano Anfal lagu so Taubah ada bismillah nian na sabab sagian ko to akyang gelebakay ranon na perhatian tano to mga manusia di tanud no to pagungkiran oy di tano to pagungkiran anto napmani dalil so bismillah na kenaba pamanian na maapat si ko Fatiha to nab si dalil kemian nagtanu si ko mga ulama tano apat si ko Fatiha nanto napmani dalil tano sa pamanian na di mapansi ko Fatiha. Na ayat na dalil tano, nagyang ko to hadith inaloy o Abu Hurairah radhiyallahu anhu amata ang kuna sunabi tano Muhammad na Peteroyan hadith Qudsi. Hadith Qudsi, qala Allah Ta'ala. Ayat man ang betuan sa hadith to katero na ayamitero na so Allah. Di mapansi ko Quran. Di mapansi ko Quran. Gitu hadith Qudsi ito. Qala Allah Ta'ala aya Peter wallah qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain tigu Allah abigi akan nagyang ko to sambuyang si ko pagletanakan aguso pagletanakan tigu Allah aguso tau sa dua begi ko to emanan niya na dua begi pamanian nagya bisa sambuyang nagyang ko to bigi wallah sa gyang ko to ba emanan niya na sabegi na si ko wallah na susabagiun na para rakatano mga tao. Tiga na wali abdi masaal na giyang ko ta suri panakan na supanganin niyan na to. Paman yan na terima na kan nagu imbgay kanu na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qala al abd na amay ka tiru na tigi na giyang ko ta uripan alhamdulillahi rabbil alamin tirun wallah hamadani abdi nabiyan tuga ko uripan na kan. Naman na giyang ko ta anda mipuun su Allah. Basa gyang ko tatiga na bismillah aya inpuna niya alhamdulillahi rabbil alamin. Nagi mala dalil mga pagarya. Na paratian tanwai kagi na hadith Qudsi. Aya manan yan na pianutul Abu Hurairah. Pia Peter wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ubatan waya supaka. O ubatan waya supaka kagi pamana miya karaya-raya dalil so bismillah na kenapa maafan si ko Fatiha kagiyan kaya kaya tiron wallah atigyan na fa idza qala al abdu ameka tirun utawa alhamdulillahi rabbil alamin tanu dan tanu kasi mipu sa gyang ko to alhamdulillahi rabbil alamin kenapa si mipu sa gyang ko to bismillahirrahmanirrahim so bismillah na kenapa maafan si ko Fatiha kaya ayat yan ayat tigian papaganay o dina aya ipagpunan sa Fatiha sa giyang ko to alhamdulillahi rabbil alamin. Kila idha lam takun min al-Fatiha fa innahu min al-ma'lum anna al-Fatiha fa kayfa tuwazza'u sab'il ayati 'ala al-Fatiha idha akhrajna al-basmala minha. Ako pakaliwatan ron. Ako atanuron nagyang ko to bismillah. Na su Fatiha na pitwa ayat yan. Sama no to na pitwa ayat yan. Na anto na tigian pamanian nakakebagian. Kat yang beging tanu pia-pia. Paman na peka tanu. Oi. Anto na tigian nakakebagian sa pito. Fatiha pamako iliw tanurun agian ko to bismillah. Sama no to na opakaliwa tanurun su bismillah. Na aya buam yalam buunanam sagiang ko tayo mananian na kananam beriron iman to sagiang kaya nabatan waya di pamagalina kanabatan no pegalina way pamana nauzubillah dutano si ko Allah kanabatan no pegalina uga inda gyang ko to ba
ino sayo mga ulama sa giyang kuto ay mananian na pia kaliwira na giyang kuto bismillah na pamana ino sayran pipia ino sayran pipia kanaba saraga akal akyaw sayranon away tigian na kakebalu niya na pito di nagyang kuto ba mananian na anto na pamanian na kakebalu pamanian na pito agiyang kuto ayat yan na ayat sembagian pamakin degentan wagyang kaya kiyaw sayaw ni Sheikh Al-Uthaymin. Pito, pamanakuntan wagyang kuto pito. Apakaliliyo noron sa bismillah. Tiga na alhamdulillahi rabbil alamin nagyutoy ayat apaganay. Alhamdulillahi rabbil alamin na ayat. Ar-Rahmanir Rahim na ayat ikadua. Ar-Rahmanir Rahim na ayat ikadua. Yaumiddin nagyuto ikatalo. Gitu ikatalo sumalik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ikapat. Agi ilokian, agi yang utakia turun wallah tigu wallah qasamtus salah. Bigi akan susambu yang rakakan nagu uri na ikapat. Tiga na ihdina siratal mustaqim na ikalima. Siratal ladzina an'amta alaihim agyang uta an'amta alaihim na ikanam gitu ikanam agyang kotwa siratal an'amta alaihim na ikanam ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ikapito gitu ikapito sama no to na aya matatago sa agyang kanan mushaf tano pinanambero nagyang kotwa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin na ayatanan pamanay sa isanan kaayat ugaid nagyang ko to amaanan yan agugyan ko to alapiat yan gitu kuentano agi min o gyang ko to kapakadada itian si iko lapiat yan agugyan ko to emanan yan na maanan yan away tiga nagyang ko to akia bagi atanoron gyang ko to akia bagi atanoron na tigian tanudan tanu ka kanabatan way piagalin gyabu emanan kaya pakaliwatan ron si iko bismillah dan na betano inalin si iko maanan yan dan na betano si iko maanan yan oy dia buaya maanan yan na pamanian na ayatin degetan kutuba aso bismillah na kanaba maapat si iko ayamanan yan na Fatiha oy ay na maapat si iko Fatiha oy naudzubillah pamana kelaka ko bedga ayamanan na beben salaka wakasabutin sa gyang ayamanan yan na kiyaw saya kanon atero niyo ay pamanen na katamban suali mayamanan yan na miya magalim man pamana sabutan niyo ka agyabu akapugusetan ro da abatan ngentano si ko Allah pamanian na marayaga kasabutan ron sama no to nagyang uta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin mata soto na kailangan na mabegito kagito dumada iton si ko maanan yan aguswaya man yatian away kagigyan ko to ba tiga na amma mutab na idha waza'na al-fatiha ala hadha al-wajh siratal ladzina saratil ayatu mutanasiba wa mutaqariba igira tigi Sheikh Al-Uthaymin ayak kiya ko atanoro nagyang ko to so siratal ladzina an'amta alaihim na siyaw ghairil maghdubi alaihim waladdallin na ikapito nagyuto atigian pamana dumada tiyan sabab sa gyang ko to ihdina siratal mustaqim nagyuto ayat ikanam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin na upama ko tigyan ko gyuto pamanian na orian yan agyang uta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin na tanto to kumatas tanto to tigyan ko matas tigyan na din de itsagyang ko to pamanian na orian yan yun dumadait ka tanto ko matas o tanto ko matas fa hadha tanasub al-lafdi nagyuto atigian kailangan nagyang ko tayo manan yan na mabagi ito kagito kapagkaayaw niyan kapagkaranin yan dumada itsagyang ko to lapiat yan way yang utop manatigian dumada iton sa gyang ko to maanan yan pamakubati ang tanwag yang ko to maanan yan dudeni buag yang ko to inip maanaw no gurutan wasi sarumantang na namya kapia man mga pagariya igira adna oras tano adna oras tano sa gyang ko to kapagana datano si kwaga masakatano bu tapangini bagi nga sa oras sa ginawang ka di ka di mamatiya namya
mala atau pengingka pagariya ka insyaallah na mala kekuang kau naguna oi tiga nagi yang kutub man kapaka dede itian si ku maananian ini dalil tanusi ku paganaya ketur on wallah qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain biagi akan tigu wallah susambayang pararakan nagu para ko ori penakan sa dua bagi kau tu dua bagi suri penakan tigian narkian nagi ngoto pengeninian egira api teruian alhamdulillahi rabbil alamin naptirun wallah hamadani abdi hamadani abdi napiu dia ku wallah nian ar-rahmanir rahim na ayakun naptirun wallah na athna alayya abdi pamana bian tuga ku piu dia ku wallah piu dia ku agian ko to ori penakan amai ka gumiraw tanup mana maliki yaumiddin natiga na majadani abdi fa hadha thalathatu ayatin kulluha liya wallah nagian ko to atlo ayat na yamanan yan na para to si ku wallah para to si ku wallah dengan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wallah giang kota kia bagi ani anon aya sebut nanu saya na giang kota kia bagi on wallah kia ter on wallah bagi akan susambayang para rakan nagu para si eko ori penakan nagi to eman ani to na para si eko wallah ande ni ka ter watanoron atigia na iya sa'in agi ikapat agi matatagu saluk agi pamatatagu saluk natiga na qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi masal gina natiga so pagletan akan nagu suori penakan wa li abdi masal na suori penakan na ngeninian tiga na gitu na aya matatagu sa giyang goto al-ukian lo kagiyang goto Fatiha na giyang goto iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ayat tigian ikalima agu ikanam ikapito na so ihdinas siratal mustaqim gitu tunani ikalima na siratal ladzina an'amta alaihim na gitu emanan yan na ikanam ghairil maghdubi alaihim waladdallin na gitu ayamanan yan na giyan ko to ba kapito ugay na kana batano pagalina abatano ayamanan yan tugu isa nang buragyang kai asiratal ladina an'amta alaihim way ay buto ay no saytano nagyang ko pamanian na dumadaig si kumaanan lapiatian kana batano re pamanian na pagalina naudzubillah ditano ko pa kaya pangalin nakakatano so ayamanan yan na pamanian na kungkir tano wagyang ko to pamanian kaya pa sa daon kayang galbakaon o mga sahaba radiyallahu anhum ay buto ay manan yan na ino saytano nagyang koto pamanyan na kaya bagion wallah parar kanian sira katano mga tao gitu bu ikiyaw saya tanoron we kana ba tano pagalina sa ay manan yan na ayat agyang kai siratal ladzina an'amta alaihim kasadin sa kidadaptar yang si Quran na gitu dun gitu ugay na gitu bua kiyaw saya tanoron tigian aino tukenan beri agyang ko bismillah sa agyang ko na paganay numero paganay na numero na aya garian nakataya emananian na matatago sa agyang kaya kitab Sheikh tarkimu ala qawli ba'di ahli al-ilm gitu ko nakianam beriron naginan ikatero o sab'at ko mampunay sa ilmu kenapa sirang beslang mo sa mga ulama kaso sab'at dikirambo tumyago unsa number o gaid na piyang imbenariran to way na piyang imbenariran to tiga na annal basmala ayatun min al-fatiha basmala na ayat ama apad si ko fatiha ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم يتوتين سبب aso paman ay puno kan si ko bakara na taman sagyang ko to qul a'udhu bi la tu'addu min ayatiha na dia tigin na may itong sagyang ko to ayatihan mi itong sagyang ko to ayamanan yan na maapad si ko ayat si ko ayamanan yan na bakara taman sagyang ko to qul a'udhu bi rabbinas wala turakkam wagu kenaba na namberi kenaba na namberi wasahi ayat tigian akorek annaha laysat min al-fatiha na swatigan su bismillah na kenaba maapad si ko fatiha wala min ghairi al-fatiha agu
naba maapad sa giyang koto ayaman na niyan na mga asura makalulusi ko Fatiha pun kan si ko bakara na taman sa giyang kota kul a'udzu birabbin nas bal hiya ayatun mustaqillah ayatan na natigyan makasisibayan na ayat makasisibaya ayat agiyang penalamatan akan sulang ulang makin nagsagiyang kai pamanyan na ini bagaitan wa oras inusaitan wag yang koto ayaman na niyan na a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim si ko samba yang tanu si ko Allah maswatan wa ya pia kakuan tanu saguna na maapdaya sa giyang koto balas kekuatan sa alungan na mauri pero mananakambu penalamatan akan sekanulangon di tanu bukla odina di tanu bukla nagyang koto kapagan ada tanu seko agama tanu agama Islam Allahumma inna nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbila wa lisan zakira wa qalban khashi'an wa dhanban maghfura salam nakan sekanu salam rahmatullahi taala wa barakatuh.